koleginice i kolege, ja dolazim sa Instituta za onkologiju i radiologiju i prvo Srbija iz Beograda i prvo želim da se zahvalim organizatorima ovog skupa što su pod jedan uočili veliki značaj ove teme o današnjoj onkologiji i pod dva što su mene baš pozvali da vam nešto kažem o današnjem statusu grka testiranja. Prvo moramo da se podsjetimo da svaki kancer nastaje kao posledica genskih promena i to tako što u slučaju da sporadičan kancer nastaje kao posledica stečenih mutacija u somatskim programa. Najveći broj svih karcinoma faktički spada u ovu kategoriju u slučaju sporadičnog kancera koji se povezuje sa naslednim predispozicijom. Kao posledica mutacije u genogenetnim ćelijama nastaje nasledni kancer i dalje nasledni kanceri su veoma retki. Što se tiče karcinoma dojke, već je ovde bilo reči o tome da to najčešće maligno oboljenje u ženskoj populaciji kako u svetu, tako i kod nas. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 4600 novog slučajeva godišnje. Koji su to faktori rizika za nastanak karcinoma dojke? Faktori rizika su višestruki, ali na prvom mestu je pol, a obzirom da prevashodno žene obolevaju, kada postoji mužni karcinom dojke, starenje, i na trećem mestu visoko pozicionirana pozitivna porodična istorija kroz koju se očekuju genetički faktori za nastanak ovog bolesti. S aspekta nasledne predispozicije, ovome je već bilo juče reči, pa neću da se zadržava, znači postoji nekoliko formi, sporadični familijarni i nasledni kancer dojke, u čemu se mi koncentrišemo na ovu poslednju kolonu naslednog karcinoma dojke, koji faktički spadaju pacijenti koji poseduju nasleđenu sklonost ka obolevanju od karcinoma dojke i većim delom karcinoma jajnika, što ću malo kasnije objasniti. Šta znači ta predispozicija ili sklonost ka obolevanju? To znači da se sklonost ka obolevanju prenosi vertikalno s roditelja na decu, nasleđuje se autozomno dominantno i de facto potomstvo, ukoliko jedan od roditelja posjeduje promenjenu mutaciju u datim genima, to su prevashodno bakterije i BRCA geni, faktički ima 50% šanse da te promeni nasledi. Hoću iz ovoga da kažem da čak i u porodicama gde postoji nasledna predispozicija, nasleđivanje je apsolutno. Nasledni karcinom dojke i jajnika najviše se vezuje za BRCA gene. Zašto dojke i jajnika? Zato što smo utvrdili da de facto isti geni konfiguriraju nasledne predispozicije za oba maligna i najčešće oblik naslednog karcinskog sindroma dojke je prisustvo, odnosno nakupljanje obolelih i od karcinoma dojke i od karcinoma jajnika porodice. Međutim, bolest može postojati kao samo nakupljanje karcinoma dojke ili karcinoma jajnika. Danas znamo da sa BRCA testiranjem, odnosno s mutacijama u BRCA genima, nismo u stanju da pokrijemo ceo korpus nasledne predispozicije. U zavisnosti od toga da li se u porodici grupišu samo karcinomi dojke ili se kombinuju s karcinomom jajnika, ili je se radi samo karcinomom jajnika, stepen pokrivenosti nasledne predispozicije sa BRCA testiranjem je različit. Nažalost, najmanje je u slučajevima nakupljanja samo karcinoma. Zbog toga je poslednjih godina u determinaciju nasledne predispozicije, odnosno određivanje nasledne predispozicije za karcinom dojke uveden poligen model koji podrazumeva da se osim BRCA gena radi određivanje mutacije u jednom čitavom spektru visokorizičnih gena, odnosno visokopenetrativnih gena koji nose visok rizik za obolevanje, koja su BRCA1 i BRCA2, je P53, CDH1, TNP2 i u poslednje vreme se zna da takozvano Lynchov sindrom, koji predstavlja sindrom nepolipoznog karcinoma debelog creva, može kao pridruženi kancer da se javi karcinom dojke. Takođe su tu pridruženi geni koji nose umereni ili nizak rizik. NCCN-ova preporuka iz 2017. je da se kod procene rizika za nastanak karcinoma dojke i jajnika radi panel od 19 gena. Panelno testiranje, odnosno multigensko testiranje je omogućila tehnologija sekvenciranja nove generacije i NGS-a, koja u stvari omogućila istovremeno testiranje panela gena i povećala senzitivnost, brzinu detekcije, odnosno efikasnost testiranja i redukuje troškove testiranja. S druge
druge strane, pokazano je da ovo multigensko testiranje, kada se odradi kod porodicama koje su pod visokim rizikom, ali smo dobili da su brka negativne, čak 17% takvih porodica je pronađena mutacija od nekog od gena Hispanije. Bez obzira na sve napred rečeno, BRCA1 i BRCA2 gena ostaju osnovna stavka za testiranje nasljedne predispozicije za karcinom dojke, na kraju ću objasniti zašto još uvijek je tako. To su veliki geni, ono što je važno da je u njima nađeno jako mnogo genskih varijanti, koje naravno nemaju sve isti značaj u odnosu na nasljedne predispozicije. Šta su ti BRCA1 i BRCA2 geni? BRCA1 i BRCA2 geni spadaju u kategoriju tumor-supresivnih gena. Uloga njihovog proteinskog produkta je u stvari uloga u popravci i polančanju prekida DNK putem mehanizma homologe rekombinacije. Kako identifikujemo osobe pod rizikom za ovo testiranje? Imaju 3 osnovne grupacije kriterijuma, koje su takođe date u vodiču za nacionalnom vodiču za lečenje, za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke iz 2013. gde je ova materija obuhvaćena. Znači, pre svega je to pozitivna porodična istorija sa iste strane porodičnog stabla, u odnosu na karcinom dojke je značajno da to bude u mlađem životnom dobu, dok od karcinoma jajnika to nije slučaj. Takođe, druga grupacija kriterijuma podrazumeva pojavu multiplih kancera kod iste osobe. I treća grupa kriterijuma podrazumeva mlade osobe koje čak mogu biti bez pozitivne porodične istorije, ali su po našim kriterijumima obolele do 35. godine života. Prošle godine se u NCCN-ovom vodiču pojavila još jedna nova stavka koja kaže da treba sve pacijentine koje imaju prostruko negativni karcinom dojke, odnosno triplo negativni karcinom dojke, do 60. godine života testirati. Znači, triplo negativni karcinom dojke podrazumeva onaj karcinom dojke kod koga nema receptora za steroidne hormone i nema PRK receptora. Ono što takođe danas znamo, to je da su BRCA geni sa ograničenom penetrabilnošću. Šta to znači? To znači da između ono što je zapisano u tim genima, ono što se spolja ispoljava, postoji nesaglasnost koja je reda veličina od prilike 20%. Direktna posledica toga da ne mora svako sa BRCA mutacijom zaista da oboli. Koji će srodnika oboleti, a koji ne, mi danas ne možemo da predvidimo. I zbog toga se ovo testiranje danas nam služi samo za procenu rizika od obolevanja. A rizici od obolevanja su visoki. Ako se posmatra, na ovoj slici su prikazani rizici, ja bih se zadržala na ovoj poslednjoj studiji Embrace iz 2013. godine. Kao što vidite, šarenoliki su procenti zbog čega. U ovim prvim radovima koji su rađene ocenjen je životni rizik do 75, odnosno 80 godina života. Ove sadašnje studije procenjuju životni rizik na 70 godina i naravno da to zavisi od populacije u kojoj su izvedeni ti zaključci. Znači, danas se zna da karcinom dojke po ovoj Embrace studiji za BRCA1 životni rizik 60%, za BRCA2 nešto niži. Ono što je najinteresantnije ovde je činjenica da postoji rizik za bilateraliju, znači i to veoma visoki rizici vezani i za BRCA1 i za BRCA2 mutaciju 83 ili 62% i naravno rizik za nasljedne karcinoma dojke koji je vezan pre svega za BRCA1 mutacije, dok je BRCA2 mutacija znatno niža. Po ovoj Embrace studijom ide do 59%. Takođe je za BRCA mutacije povezan na pojava muškog karcinoma dojke koji je znatno reći, kao i povećani rizici za neke druge kancere, prostata, pankreas, melana, gastrointestinalni i tako dalje. Ovo što sam htela da pokažem je da ono što je najznačajnije u celoj ovoj priči, da BRCA mutacija faktički povećava rizik za obolevanje karcinoma dojke u mlađem životnom dobu do 50. godine života. Takođe, sklonost ka bilateraliji je izražena, veoma izražena u prvih 5 godina po uspostavljanju dijagnoze prvog karcinoma dojke, što je jako značajno. I sada da pređemo na faktički rezultate samog testiranja. Pošto je juče koleginica Ana Krivokućeva u sesiji usmene prezentacije pričala nešto o metodologiji NGS-a, ja sam na tome ne izražavala. Principijalno, pošto se radi o mutaciji germinativnih ćelija, mi de facto radimo testiranje iz uzorka krvi
Kada se test odradi, test direktnog sekvenciranja, sada se radi tehnologijom sekvenciranja nove inovacije, mi dobijamo određene rezultate koje treba interpretirati. Interpretacija rezultata testiranja je vrlo kompleksna. Znači, u situaciji kada mutacija nije detektovana, jedini pravi negativan rezultat je onaj koji je dobijen u porodici kod prethodno identifikovane porodične mutacije, koji faktički sada sve ostale srodnike nije testirane. Ako nismo identifikovali porodičnu mutaciju, još uvek ne znači da u toj porodici nema nasledne bolesti. Može da se desi da nismo testirali sve gene ili je ta nasledna predispozicija vezana za gene koji nisu se sada poznati i obuhvaćeni testiranjem. Što se tiče pozitivnih rezultata dakle testiranja, ni ovo tumačenje rezultata nije jednostavno. Kao rezultat genetičkog testiranja može se pokazati prisustvo štetnih mutacija za koje znamo da je klinički značaj. Nasuprot tome možemo pokazati prisustvo polimorfnih varijanti, odnosno benignih polimorfizama za koje smatramo da ne doprinose naslednoj predispoziciji. I na kraju, nažalost, oko 7% ispitanika dobija rezultat koji nije upotrebljiv. Znači, dobijamo informativni rezultat koji je posljedica toga što su u njihovim genima odrede kliničke varijante nepoznatog značaja, genetičke varijante nepoznatog značaja ili neklasifikovane varijante. S tim u vezi, klasifikacija genetičkih varijanti po preporukama ide od 1 do 5, pri čemu su 1 i 2 benigne, 3 su nepoznatog značaja, 4 i 5 predstavljaju štetne mutacije. Ono što je veoma značajno da se zapamti, kada se detektuje neklasifikovana varijanta klase 3, to je rezultat koji je naravno za tog pojedinca i porodicu vrlo uznemirujući. Šta možemo mi da uradimo? Mi preporučujemo da se takvi pacijenti jednom godišnje javljaju u laboratoriju radi provere statusa njihove neklasifikovane varijante, zašto se koriste veliki naši rezultati koji su populacijom. Zašto? Zato što je brka spektar i panel populacijom specifičan, a sa druge strane koriste se velike baze podataka koje se slivaju ti rezultati. Ono što treba vi kao kliničari da zapamtite, da zdravim osobama kod kojih je detektovana neklasifikovana varijanta ne mogu da se preporuče mere za smanjenje rizika oboljenja. Bez dokaza štetne mutacije to nije moguće. Šta se dešava sa pacijentima, odnosno sa osobama koje dobiju pozitivan rezultat preko testiranja? Mi u principu imamo dve opcije, odnosno dva moguće izlaza, da se radi o zdravim, prevashodno mladim ženama kod kojih otkrivamo brka mutaciju i s jedne strane šta njima možemo da savjetujemo. Pa postoji čitav niz metoda od kojih je na ovom slajdu prikazane prvo praćenje za karcinom dojke kod takvih mladih nosilaca brka mutacija koja ide po nešto različitom režimu. To naši doktori radiolozi znaju dobro kako je taj režim praći, odnosno na ono što je u opštoj populaciji, ali ono što treba znati da ovaj pristup dozvoljava da otkrijemo tumor u početnoj fazi koji je izlečen, ali ne redukuje rizik od obolevanja. Šta redukuje rizik od obolevanja? Nažalost, danas, ili na sreću, ali nažalost, po pacijente najefikasniji model je model profilaktičke hirurgije, o kome će kasnije biti reči. Opet moram da naglasim da u nacionalnom vodiču za karcinom dojke, koji je štampan 2013. godine, postoje sve ove opcije u odnosu na kriterijume za testiranje i s druge strane odnosno opcije za pacijente posle otkrivanja mutacije. Šta se dešava sa pacijentima koji su oboleli, odnosno sa ispitanicima koji su pacijenti? Pa patobiološke karakteristike brke 1 i brke 2 asociranih karcinoma dojke nešto nam kazuju. Brka 1 asocirani fenotip je u 75% slučajeva triple negativni, odnosno spada u kategoriju trostruko negativnih karcinoma dojke, dok su brka 2 asocirani karcinomi slični sporadičnom tumoru. Iz toga se nameće pitanje da li brka 1-2 deficijentni karcinom dojke ima različitu prognozu u odnosu na sporadični kancer. Studija Zore Barete iz 2016. godine, koja je radila meta-analizu 60 studija i uključila oko 3000 i nešto pacijenata, je pokazala sledeće. Nosioci brka 1 mutacije imaju kraće preživljavanje, kao i kraće preživljavanje vezano za karcinom dojke u odnosu na sporadični ili brka negativni karcinom dojke. Nosioci brka 2 mutacija imaju slično preživljavanje,
kao brka negativni karcinomni dojke i sporadični karcinomni dojke, ali imaju kraće preživljavanje vezano za karcinom dojke, znači predstrancijski sikloselari. Kada se radi o trostruko negativnom karcinomom dojke, odnosno TNBC, situacija je nešto drugačija. Nosioci brka 1 i 2 mutacija u suštini imaju povoljniji tok bolesti, imaju ukupno duže preživljavanje nego brka 1 i 2 negativne pacijente. Što znači da će se verovatno o karakterizoru značaja brka mutacije za prognozu govoriti u različitim subtipovima karcinoma dojke. Danas, znači, testiranje kod već obolelih ide u nekoliko smerova, znači treba da se spreči pojava sekundarnih maligniteta, indikovanje testiranje krvnih srodnika. S druge strane, danas se zna da brka nosioci bolje odgovaraju na neke hemoterapijske režime, a drugačije na lošije neke druge. Na prvom mestu se sa brka deficijentnim kancerom povezuje bolje odgovorne derivate platine. I danas se radi na uvođenju targetovane, odnosno ciljane terapije za lečenje brka deficijentnih tumora, PARP inhibitorima. Ovo se za sada odnosi samo na karcinom jajnika. Pa u stvari, mi možemo sada reći da brka testiranje sada ide trenutno u našoj zemlji i u svetu u dva pravca. Jedno je prepoznavanje osoba pod rizikom za nasljedni kancer, a drugo je prepoznavanje kandidata za primjenu PARP inhibitora, što se odnosi za sada samo na ovoga karcinoma jajnika. U odnosu na PARP inhibitore, de facto je ova ciljana biološka terapija se bazira na principu sintetičke letalnosti, koji kaže da istovremeno poremećaj 2 gena koji sam za sebe nije letalan, kada se udruži, rezultira smrću ćelije i organizma. Baš na tom principu je de facto izgrađen pristup lečenja PARP inhibitorima, u kom smislu odnosno prikazani faktički mehanizmi za popravku DNK, od koga koji su 2 lančani i 4 jednolančani. Najvažniji mehanizam za popravku oštećenih DNK u ćeliji je mehanizam homologene rekombinacije. Zašto? Zato što ima najveću tačnost i najpouzdaniji je. Kada se desi da se mutacijom u brka gena ne isključuje ovaj mehanizam, kao backup se uključuje jedan mehanizam za popravku jednolančanih oštećenja DNK, base sežan repair, to je znači mehanizam koji se zasniva na isecanju pogrešnih baza. Ovaj mehanizam je faktički zavistan od prisustva PARP1 enzima. Kada se ovde dodaju PARP inhibitori, mi na taj način postižemo sintetičku letalnost i uništavamo vakućenje. Nešto bih rekla na kraju o ovoj detekciji generativnih mutacija u Institutu za onkologiju i radiologiju. Mi smo do sada testirali ukupno 216 osoba, pronašli smo 18,5% mutacija, koje su prevashodno bile BRCA1 mutacije u manjem iznosu BRCA2. Ono na čemu bi se malo sasvim zadržala na kraju je detekcija generativnih mutacija ovom NGS tehnologijom, zato što nam je ona omogućila da pratimo promene i u nekim drugim genima koje mogu biti zadužene za nastavak naslednih predispozicija. Mi smo do sada ukupno analizirali 61 pacijenta od maja meseca prošle godine, od toga je 56 pacijenta iz porodice ili sa karcinomom dojke. I juče je kolegica pokazala ove rezultate gde se vidi da smo mi osim BRCA1 i BRCA2 štetne mutacije, pa smo pokazali štetne mutacije i drugim genima, ali takođe i veliki broj prisutnih neklasifikovanih varijanta. U testiranju panela mi smo dobili da kako kod 14,3 pacijentina sa karcinomom dojke je pokazano prisustvo štetnih mutacija u drugim visokorizičnim genima i s druge strane čak skoro 18% pacijenata pokazano je prisustvo genetičkih varijanti nepoznatih značaja, od čega su svega 2 bile BRCA2 genu, odnosno poznatim BRCA genima. Zbog toga, kod preporuke kod sumnje na nasledni karcinom dojke za testiranje panela gena treba uzeti u obzir i sledeće, da je klinička prednost detekcija iz panela još uvek na mutaciji iz panela. Zbog čega? Zato što je od jedan pitanje kriterijuma za genetičko testiranje za većinu gena iz komercijalnih panela
Pod 2. Pitanje genetičkog savjetovanja i na kraju za pacijente najvažnije pitanje procene rizika, posebno za one mutacije koje određuju kancerski sindrome, kojima je karcinom dojke pridruženi kancer. Jer je poznato da su pridruženi kancer i kancerskim sindromima oni koji nose znatno manje riziko od obolevanja nego što nosi okosnica sindroma. I na kraju, u zaključku, hoću da kažem da čemu treba nam u budućnosti koristi ovo testiranje, odnosno testiranje za nastavnu predispoziciju, pod 1 bolje prevencije malignih bolesti, pod 2 eventualno prognoze, procene prognoze, preka 1-2 socijalnih karcinoma dojke i na kraju razvitku ciljenih terapija koje treba da doprinesu individualizaciji antikancerskog lečenja. Ja vam se zahvaljujem.